iskreno većina ljudi misli da je bolest problem, a zapravo je osuda društva glavni problem. Označen sam za sva vremena. Mene mama još uvijek ne sme da uhvati za ruku. Tako da, to je baš heavy. Ja se bukvalno osjećam kao da imam etiketu na koži. Mi je najbolja drugarica rekla da mora da sam kurva čim sam se zarazila HIV-om. Ne znam kako da objasnim, kada se pročuje da imate HIV, ljudi zaborave da ste čovjek, ali bukvalno zaborave, potpuno drugačije gledaju.